just burn it down. It's always winter time inside my mind. I find it hard to bury, 'cause it gets cold and blurry. Yeah, it gets cold and blurry. Amazing! Halo guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku ke acara Rencong Automotive Show. Di sini ada kontes mobil dan motor. Langsung aja kita lihat gimana keseruannya. Jadi ini adalah pintu masuk utamanya. Langsung aja kita lihat mobil apa aja yang ada di dalam.